Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka tana transport ka sorkar jila kala asngi ublei kala lum mi ka lang bat ki kin huan nongnya kali kamai badon ha jila banya krane phliu jingmut habe dei ka jingthmu ka sorkar ban penmi ya ka mobility aggregator a hagani ka lang balakhot do assistant commissioner ka tana transport Labani Shimbanta ka kinhun East Khasa Hills Local Taxi Welfare Association ka sinjok kinongnya taxi sor bar khapsor ka New Trap Tourist Taxi Association ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association Shillong City Bus Syndicate Motpran Auto Rickshaw Owners and Drivers Association ka Jets 24/7 Taxi Aggregator ka North East Ride Taxi Aggregator ka MS Laiwan E Taxi Aggregator bat kiwe Vice President ka sinjok kinongnya taxi sorbat khapsor uba shimlat lang rinja habakran shikilat patai khubor udaong baki sngotanat palat baka sorkar kamut ban penmi ya ka ap nak benta ka jingsup kinongnya kali hendai haru menta kimpatla ban krani namar bakampat sedang bat kadang dei tang ka kren udaong baka jingdon ka ap rapido banyat bat kamai be an ha ka jila kalong ka jingdu nong bat kermen baka jing penmi ka sorkar ya kani ka ap kanong ka jingbentoi But kilapan pau baka sorkar kadiban khot yakran yaki local aggregator. Ulapan pau ka jingkerman baka nika ap kan long ka baha bat kan yak bet chakmat klam dakut shteng por. Haka juga por ulaong bahaswa baka sorkar kan bu ekador kadiban khot yakran shwa yaki khnang baka nuka dor kan bu daga jingis nguthu jingmut lang bat bakan kata yaki. Habayo ban yakran ya uba Wandon Bok Jarwa President ka East Khasa Hills Local Taxi Welfare Association Ulaong bakalong ka AKA ka basngok men shikat day habede ka jing shimkya ka sorkar ban perkhat ya ka kamai ki trai muluk henrei ulapan paupat ka jing sngodiaw habede baka sorkar jila kadang kendit thia menta ya kani katba ki we ki company banabar ki layat menta la bonusnam bat banjur balada ka sorkar kamla ban khang yakini ki company banabar kamdon jingbut bandon ka NIC hagajila Mobile app ke piju ya penonton utama laku porno ke WhatsApp ke Instagram ke kini ba app ru kalau untuk ke app Uber ni ola ke Island ya ki nongnya kali di bakamai taksi nada ka taksi ngebut bro likely di taksi kalau abang dekat local taksi tourist taksi lagi bike taksi bro kita kilai tadi di taksi ki nong kamai bakin yo bantuan kami kini ke app nada bentar ke jing bha ke jing penkiu ya ke kamai ke jing jongpi Kini ke app ke design na kalian ke transport department, but kita ban roll out kini, Rishwa ban roll out kini, ikwa ban pelong kini consultative committee meeting dengan taksi kaba ni IP kini kalat kerensan kini emerging mood, but pen snow ya ki kijing atatin, pada kita kinu kijing atatin dan kijing bangshai, semua ban pilih kini kalumpung mentakasi mengilapan yo penshai pi. Biar Okay. Manta ka sni wan ni apa ka street central library tolong ba kadai ke jingfat ng sorkar kumno bangin nya selok habide ba kata ka jingpen mi ke sorkar lima tu apps patmai man yo ya kata kalat man ya bha kamai ban bha kaji te ngi so komen si kadai ba naglang sorkar ba kala simkhia habide bat ke ya kin kumno ban kentiu ya kayo kokot yang ngi kita muluk kita jala Tenre ngi sosi pat pan pau hang pi kalong ba ka sorkar jongi kanang kendit thia manta bros katus kisnam muchong nang yo thia kan lengai te ngasngau lengo ba ka sorkar jongi kanang kendit thia manta bar kumno pada haprang kendit thia jongki bahkan bahkan yale competitive no ba kini ki apps ke balarem hak jela jongi hi jat bendri jongi wat bangi pranongnya kaliru ni lah use strategi apps kiba layat kaleng green dia kata bangi tip pat ba hi kadi rapido te kham tame kibri ki bawan nambar ng jala kidai kiba sampang ba kibangi ngi kendo na kapos ba kila don no pau apps ba maki kiba hapo me geliaru trekam ba trekam tang ka jala juki kapensok yakiru kikum tahi kani ngi kendo menen nak sokar bala kuno kadai ban khanglat no shwa yek tiki apps kawan nabar lada kamla ban khanglat yek tiki apps kawan nabar kamdan jumut banbu yek NIC hang ni apo jala ka jumiru namar ba kanu no ka benta ka ba balai bangi ki
try ri tram luk ni sim jing ma ban ya kamai keji mentah kalau lomba kompetitif ke jongi ru kadang duna hawa kot hi musong no lada sim lawan nu apsu kaba ningkong ka bandu nong kadai ya ka sokar jelang ni namar ba hado ka manta ka revenue kaba he naki ba he utam ban penmi sa ka sorkar kadai lomba transport til lada new apsu trekam babun hi kali simet kenya kuma kolong hado manta kidan ki kebangi ngi la jui de lak jong ki kmat ki bawan wad ki kali ki bawan sedu sabar jela wad ki badan apa ka jela ru sim ada ni tu apps ndan kam permit ndan kam ye ngila sik kamai bet habakut kadai bet ka jingyas thu jingmut ka jong unongnya bat ki nong book ya gitu ka kali lingbau tu apps menta nuksa pi phone pi yang lingbau tu apps tengah menta hapor register da komersial henry hapor bang apply da private mentang laban ong ye pi ka kali jonga nang don apok na menta dengan wan sha no ye pi da kali ka number kata ta te maki pada tam makin po jakate ki hun dem de kata te kata ki berkhot kolong ba komno sokar bakan khanglat bakan pengor yang ni ki berkhot kadai banda kamde ban lek kerki kum kandang sukundit thia menang menta la hadian da kisnem kiwe ki private apps ki layat te nga kentu ki sokar bakan study swa kamde ban lek mardor menta no but kumjuru kolong ba nga kerpat iktu ki taksi aggregator bala itu lembagaan ba penyat iktu ki two wheelers ba lakuno ngi kwa ba kejingi trekam rengkat ba ngi ka session kumba kejulang hi naki mentah hakini ki sngi ba ngi yat kolong ba kajengai ba kata kar kumya dekam kejongi barki te menta makiru lada ka sorkar la penmi ya kani ka apps te kata ka apps ba penmi na kilang ki aggregator kalong collapse na namar habakot hi ngi be ya kata ka yo kokot ka kanu ka apps ka ba kham biang ka kamai ka ji ngi be sata kanu ka apps ka ba biang padang le yu ban download kai ka ban pen khia kai ya ka ya ka ram jong mobile la ne jong no ka PC software ma ka bang nila banong kum kita ki berkhot de henry ka ba ngi kran mantahang ni ka sulong ba kampat dei kara kadang dei tang consult kadang dei tang consultation bar ka ngakermen skam ba naglang sorkar ba kansim ya ka kabu ling ba ban khot lang yangi dibangi ngila ju penon kami kini ki apps naglang jonga simer ngala penon kami nu apps antala la asnem sausnem ngala penon kami nu apps jong rapido kumno bane yo ban kamai te hak bakot ik monsong no ayo khaw nam ta ki khon ki ta ban penbet biang ye ka yeng kasam kum ta ter ling bang nu apps te kasong haka jingsta jong sokar pat kumno bakan le ling ba ka NIC bakan khanglat ye ki apps buan nambar ndai ha bakot hi monsong no kani kalau om kayo haba kadon hapo kayo kasong hau breu na kanu dukan ula menit lada kadai na kaju kamar ka quality kadai kaju ka quantity pada laban fair te ko wan kom ta kasong haka sorkar ka lada ka sorkar ka kwa ban kentiu ya ka jelang jumi nga kentu bakan ya tren kat ban ni ki bang ila ju penangkam de kilai saus nan Untuk dia ban ong e ban lem pedang ru kolong ka babakla henry ngi hap ong ya sorkar ba ngi sengotenat ba ka kendit ya hadin license saus nem ka ba ki private apps kilaya sakmat te nakaliang jungi ban ong pedang ru ngimpala ban ong ban pedang ngi hap so kum kayo lada kayo jong kata kay apps jong ka jala jongi kaya yo mangi bit ya biang kayo kokot jongi ngi sngoporto ya jing ne jong sorkar ndai lada kamlong bade kata ka choice ko jongi kalong ka lalong ka ike berkhoi phimla ban penpor larngi download ak no ka apps kawan nak hang ta kidan menta kum ya ka apps jong ka WhatsApp kidan balik dak GB WhatsApp kidan balik dak tu normal WhatsApp kacung keman jong ki mna ban penpor dem dai kata kum kita ki berkhot kalong ba kadai kompetitif ba kanu no kalat banong ban ya kamai ban ya kaji hi kadai jing start kum no ba mangi gi ba penangkam ngin penangkam Lord naglang kasang jungi hi habang iwan habang inai sepenu no meeting ngilai be kum ka agenda system ngim juk hamparya ya ki agenda ka palat ya uput jong tu ka agenda balabu henry ngi stick be kum tu agenda te lada sendiri kay ke bang yok ska pat nagi perlok ki jongi nakiwi pat ki kenhon kolong ba sibun kila ya kran to ba kay ke baki kran maki nagalang jongi kaseng ngim la
I nakalian ka jungi brom ya ke baka sarkar kabu bat ka khot ini bat ka ka basunat kalong ba ni sutunat plat sarkar baka mut ban pemi yu up semua nam ta ka jing suk jungi kinonya kali dangkat poi ba eno sinong unju i Dendre haduk mata ngimpat lak banong i demar balong kampat sedang ti kerang dei tagaji keren dei kalong ka go sutunat hadin mengiok ban keren bat nginget ba kajingbi jong new up sebagai sarkar ka penbi ro kan long ka jingmatoi bat kamtam ka bang ikwa kalong ba kamtam ikin di perlok mah produk pasnam jungi di lokal lagi gitu kementip miswa kadon karapido dan karapido ka ba yaj bi an ka ba kamai bi an pa ujala jungi kementak sarkar kelak temu ban penbi no di up ngikwa ba sarkar kan khot ya keren di lokal lagi gitu di jungi ba ka jenglut jingsep bagi arsenam lai senam kila penut miswa kadi benon kaji keren da kaji jumut kai namal ramata pi sukri sendat ya ka bagi la penut kata kamdi kalti badai tena kalian ka jongi hikim gi nongnya kali kamai de kalong nginya pet kai la da kalong ka ba bhang ai kubli sarkar kamtam pi hi ke bun ki bak sarkar ka penmi bun ki sakut tang steng leti mo ngila benong ti ngimla benong haduk kan kan ya ni kremen hi kan nong ka ba Ngi bar kumukri ke jemura sarkar ikan konsultan menoperate pangimpat iya kata kajimban toy nambau ni ngimpat lak baniro ngimla banong baga sarkar la lek babha ning sepe hadu kata ka kapor bakal apa ni lada kadon sia kata jimban toy yangi bat ka bakawi ru kolong ba larak sarkar kala penya yunu up stengi kwa ba suwa bakan bu ikador ka diban khot ikren dengi kumkino yalam tu usian berker kenang ba kanu kador ka ba sarkar kan bu da kajing yesu jimut nang kabaga imnam yangi am kisim karai tam atau kan ketan em ni di nakata ngong ipi kalong ba habaka kepenlut por yangi hadu kan dingin yawan ban penlut por ban sengap iki lada ka long kabom yo jing mato yangi te ngatarai nang di sikmat kan penduk mesim yangi wana cimeta hakinu program ka sarkar ka bu